음식을 사봅시다. 너무 좋은데요? 짠! 저희는 발르치로 갑니다. 결혼식 보러. 빨리 도착했으면 좋겠어. 너무 스윗해. 대박인데요? 멋있는데요? SSR이지. SSR 스타일? 오. 저것도 그럼 약간 그런 거네요? 너무 예쁘다. 색깔도 그렇고. 러시아 마을에서도 집들이 옛날에 이렇게 생겼다. 그리고 나무집. 네. 맞아, 맞아. 응. 마시와. что хочешь? 응? 곱창은 잘 먹죠? 아, 영상이요? 네. Geleceklerin gen onun tapkan haberleri bir tuğanlarının aman eserim olsun, densolukta olsun, yollara daima açık olsun der dilek kılarlar. O değil, o değil, çamarak bana. Чорахман, здравствуйте здесь. Ой. Bir bolça koysanızlar ikinci bölümümüzden çıkacak. Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Cana kaçtı gördüler bile? Мырзалар орнымыздан қозғалып айыптар етті. Спасибо большое. Еділ мырзаны жаңа бұл айында жалпы достары, подружкаларын шақырамыз. Келіңіздер. 이거 원래 나이가 Слово 많은 предоставляется вам. 사람한테 주는 거예요. 아, 진짜요? 이거 진짜 맛있는 거예요. Мне одну, пожалуйста. Спасибо. Все, хватит. Спасибо. Спасибо. Да все. красивая. А другой дизайн есть?
Другой дизайн. И это получается с одной. Вот так они смотрятся. Ага. Вот. 이시콜스키. да. 아. И они вот так смотрятся. Ну, можно вот так делать. Ага. Ой, Можно вот супер. так делать. Мгм. И можно на голову тоже. Вот так делать. Вот так. Для образа вот так можно делать. Тоже Ой, красиво вы смотрится. такой красивый. 요거랑 요거를 살 겁니다. 너무 예쁘죠? можно еще предыдущий? Десять штук, пожалуйста. Вот это 250 сумм. 250. 10 штук, да? Угу. 아, 너무 예쁘다. 먹는 것이 뱃살로 남는 겁니다. 와, 식당인가 보다. İşte havamız, şarkıcımız